Ada kopi enggak? Coba kopi mah. Jika tuh pang ninyukeun bi. Siap, Pak Kemet. A few moments later. Pak Kemet. Ya makasih bi. Nah, bi kopi teh pahit, teu make gula bi. Kan mintanya kopi unggul gak pakai gula. Ah heueuh dicengklak nyen. Mang, naon? Lagi apa? Lagi dengerin lagu. Lagu apa? Naon ya tuh ngeunah. Mang, tahu nggak lagu yang lagi viral sekarang? Lagu naon? Terlalu sayang. Oh, apa naon gitu? Ya, Mang. Ari Amang sayang teu ka pamajikan. Ya sayang atuh mah teh. Parodel nanya teh tong moal ka pamajikan. Awe sejen ge sayang abang. Aduh, adidau kamu mah. Dok, Ya, Kemet, tong bawain nasi dok. gak mau. Lapar nih. Ambil sendiri. Kok nggak mau disuruh sama yang ganteng? Ganteng ti mana orang yang banget jika jodoh-jodoh. Ah heueuh sarua jeung jojodog. Pace, Naon med? arek curhat ieu teh. Curhat naon atuh med lah. Nya masalah tentang awewe anu dipika bogoh tapi awet teh cuek wae. Cing, mapace kudu dikumahakeun. Gampang atuh med. Soal awewe mah. Dukunkeun we awewena tuh. Hah, didukunkeun? Kela. Kucing urang awewena. Ah, ieu awena teh. Goblok imah adi aya tuh adi aing perbuat dukunkeun. Tenur nuju naon? Tujuh nusukan sate, Pak RT. Oh, nusukan sate. Tenur teh suka sate naon? Suka sate ayam? Sate sapi? Sate kambing? Apa mau seterusnya sama aku? Seterus saja kamu. Sate, Pak. Bang. Kenapa, Cek? Lagi apa, Bang? Lagi merokok, Cek. Oh. Boleh pinjam koreknya gak, Bang? Boleh. Ini, Cek. Bayar atuh sama rokoknya, Bang. Murah gitu. Nih, Cek. Udah kebiasaan kamu mah. Bukan pinjam korek, tapi minta rokok. Elebel. Dasar si Pace. Modalnya cuma biwir sama paru-paru aja. Teh Nur. Apa, Des? Mau nanya boleh? Nanya apa? Model rambut yang lagi viral apa namanya? Oh, rambut yang lagi viral sekarang. Coba aja model rambut cepmek. Oh iya. 5 menit kemudian. Astagfirullahaladzim, Desi. Cepmek Desi, tapi nggak gitu juga. Ya Allah. Teh Nur, gini ya.